Kipajba hayu rangblang pemberiu Southwest Khas Hills District lahir serngeu kalba kidang pej ke jingklang jong kading ke belaja hakani ke yo hakabakla dan ke jing betai ke bajur ke balami nak kawin ki yeng blak yamding. Kini kita hilai teli dukan hayu rangblang pemberiu Southwest Khas Hills District bila ingkong khat hajing syabam du hakading ke belaja ke janmit jokash potri ku jemang arjar fulai bagini hilai teli dukan kila ingkong lut barok ban om du nasu i ke jing lut ku makhat saulak tam eye. Halor ni ke jing jala su antat badai nakadaw joka jing thut joki boarding electric. Karkum ki khubor bla yo lum na po katanat fire and emergency service Southwest Khas Hills District long makani ke jingjak la jah ke janmit jo kasingi balang hakor kumbal rius teng janmit balai tli dukan ke shakta jor bat artli ki yeng ke shakta mlu mala ki dukan ke shakta ki long ke dukan jong ke kong kiti thongni ke babu dukan di tiar baru ke dukan sha bat koi ke dukan red jong ke kong island da thongni susu lai thu ru bahakani ke jingjak ke dan ru ke bla mensaw hakbasan ngut neki ke shakta bergini ki long ke kong mirial kharjarin kong Islinda thongni kong Olinda thongni badiwi khlongren ragjo kapor usunu khanak na Bhiwani Haryana bala kham mensaujur balarngut naki kelamen saw malu mala katau ba bening thongni baruba roba jurwa halor kani jingja jing tokit kadang ya Syahman Itu. Itu.